Hello friend, hagani video ngan persotho ipi du comment bapi comment hagado comedy post jonga nga ong ipi paitbah api ku abon comment ayu do pun haki ko friend jonga ni paitbah ni subscriber ba comment da friend hagani video ngan persotho i du comment bagi comment da friend lada piro ko aban comment da ngan post mentas ni 7 o'clock hani ha comedy post jonga da pila aban kli question iku aban kli use pangata pila abon comment dengan sna video kumni dengan kre comment Jong phi dengan persotho ya da comment babi comment da friend hagani video ngan persotho ipi gini sandali i paitbah abo comment ni comment ro babes lada pipai ni video da pintip de ni comment ba comment ni page baru friends babar setengah ni video friend lada video ni channel jonga so babar subscribe ni channel so babar klik tu bell icon da lada klik tu bell icon da video ya video jonga daily nga upload video daily pang online online related money mode kumno ngila aban kumai bisa online pang nga upload video ha dia channel jonga da pila aban subscribe ni channel lada pi pat join nga telegram group jonga da ngai link di description klik tu link da join nga telegram group jonga da friend mentas ni 8 o'clock ngan one live ani ha YouTube channel jonga ngan one live ha YouTube channel jonga dengan check ya ni video jong phi namar ngai i pun ha ki bru meglya ki upload video ha ni ha YouTube tang ba don ki we ba upload itu we video kam dere jong ki churu download de we platform de ki upload ha YouTube the friend kan to so to ipi ha gani ha live channel pai lada pi upload kum tu video phi channel jong phi ka monetize ne em anta A to Z detail ngan persot pi gani ha live video da mentas ngi 8 o'clock ngan one live the piro la ban wan ha live channel pilo la ban one live da pai banga persot pi dengan share ga channel jong phi ro ma friend I hope la so do friend menta ngan persot pi gini comment ba comment ini pajba the friend don't know we ba comment kateng jong ba lia ti long khoi comment ado kan nu view sa apoi 4k ka watch time bro uong aden ado kan nu views ngi yo ha ni YouTube ta ni watch time jongi ka complete 4k tabai ngoi pi menta channel jonga la ton khandai pho 1000 view apo khandai pho 1000 view ngayo kan nu ngayo chi lai 1008 pa watch time kum ta ngayo da ngoi pi pai da pi kwa bon long YouTube da pi kwa ban complete ga ni watch time ngoi pi lada pi don 1.5 lakh views lada pi don 1.5 lakh or 2 lakh views to pi la ban complete ga ni watch time ta ba mdere short pi don ka man upload jaga long video ro kan don have done video pra nek 9 minutes sejong lada pi upload video pra nek 9 minutes sejong lada pi don jaga da 1 or 1.5 or 2 lakh views to hoi pi la ban complete ga ni watch time namar aga channel jonga ngala don kan nu ngala don khandai pho 1000 views ngayo lai 1000 hours pa watch time balai naman nga upload ga ni video chang ai long video da lada pi pa video jonga ga dei pra kan dai pho minute em to kum da lada pi upload video pra kan dei pho minute to hoi lada pi yo 1 lakh or 1.5 lakh views karena channel jong pi kan monetize different next question jong ni e par yang comment wong danong te hikai lang ye ngi Kumno Ban Kamai bisa daka ngi post video ha FB ong lada ngi post video ha FB jo kumno ngi la aban kamai bisa pai ong kumno ngi post ani ha YouTube em ha Facebook ro kumtai ha Facebook pidon ka ban yo 5000 follower but 60000 watch time ha YouTube pidon ka ban yo 1000 subscriber but 4000 watch te kumni mod pidon kam tang ban upload jaga video don ka ban upload jaga long video pra kan 9 minute lada pi upload em yakni follower opinion ada watch time do mar hani ha Facebook pi don't come 60000 watch time dang bah YouTube pi laban ada pi 4000 watch time de channel jang pi kamonte so ibu bona i question jang page ba ki ong bale kini ini online app ki happen de begini 4000 watch time ne happen de begini 4000 follower ne 60000 follower ne 5000 follower ne 1000 subscriber ban monetize ga channel pai ngoi pi ini de criteria ba ai company em bale ki ai namar lada pi la ban complete ini criteria ba ki ai te ka kani company ka hoi gibru ki interest ban pai ge video jong pi pai dai ki ai kumni namar lada kam ai suppose lada kam ai criteria e ro lada pi your views or what views pi upside pim yo re la tip la don 1k views to pila ban yo $1 ne 0.5 ne atau pila ban yo $2 ro to bai ta ki ai gini criteria da gini criteria lada pi complete itu criteria bai company temut ka company kala tip o video jong phi don ni proof apa ya video jong phi bai ta pila ban complete ada watch time bai ta ki ai gini criteria friend next question jong ni register well comment wong kumno ba la ban delete no ya Facebook account to kwa ban delete ga Facebook account apa ngan to so thoi pi hagni video sa ba ban pa ya gini friend next question jong ni utar xd50 comment wong ba kumno ban kamai bisa kham da download bon khan ki app namar ka khang ka phone da bon ki app wong kumno ban kamai bisa
don kamera ban download game nama la pun hai app the kaniga phone ko ro ka hang te bai ngoi pi lada pi kwa ban kwai bisa without investment hoi pi don kam ban download the app te lada pi kwa with investment the hoi pim don kam le pi la ban le ega affiliate marketing ngaro le ega affiliate marketing te lada pi kwa kan ai link pi ha description supli ka to register do invest sans pa kadai kundai te lada pi la ban kwai bisa pi la lada pi invite we proof yo sans pa lada pi invite arun proof yo pras data proof of invite lada ki invite ipolo jong ke pi yo sis pa we proof the third way company the government approved company the lada piku aban kwai bisa with investment the pila aban join ngan I link di description puna video ngala kret the pila aban check the video ro teng jong company de milon the friend next question jong ni o ban chem full long run comment ngal aslam ha ka channel jonga bro don ba kerchang ne subscriber yang adang duna bha bro to ong ula aslam ha gani youtube tang ba yo ra ya da subscriber da ngala check ya channel jong pi upload be ini video jong bro terada pi upload video ha youtube channel ro pi keren re pi jubo ya background music tiu ki bro ki snyo tho you bai tang oi pi pa nga mentang chna video nga keren le jong apun so thoi pi kum tai lada pi le vlogging le do ton kam ban personal tho de tang chu shoot ya video de pi shoot ya video da pi jubo ya music kum tam don jing interest lagi pa bo pa video jong pi ro pi isnyo boring lada ki ku ada kin pa jaga video jong music don itu video jong music ya video jong pi kate vlogging da vlogging friend pe don kam ban keren pe don kam ban entertainment gitu viewers itu subscriber jong pi I hope friend pila so tho teman task ni 8 o'clock on one live agani ya YouTube channel jonga ada pi kwa nga ban check ga channel jong pi agani laptop jonga pila ban one live how je mentas ni agni ha YouTube channel jonga ngan sen ga link hani Telegram group ha WhatsApp ro ngan sen ha WhatsApp channel ro ngan sen te sngewbha ban join ya ni live channel checking video I hope friend pila so to friend lada pi kwa ban kumai bisa daga ni milata nga au pi sngewbha ban check ni video agani video ngala pun sngeu thoi pi kumno ban kamai tela dangi invite gi pro kanu ngi yo kanu don kam ban invest kumno ban yo ya da salary kumno ban invite gi porluk kumno ban file ga KYC detail e tu jan ngala pun sngeu thoi pi ni video friend pila ban check ni video friend time time das different bless you